Ibe tingchua ilung tapen menen mai kapai ke Zeme rimai go mara sam news kdering sa Zeme kona salya kara dele China na pnui kde go spy dongra medu duine longodi bedeilo Taiwan kde taramege reitura kada ko ze boto ze te kansambe sungklinge zai tinghuge to kahlibe large scale military drill te chugai dele I is China mena US House of Representative Speaker Nancy Pelosi du Taiwan kde kyawang slow zele deze Nancy Pelosi na Taiwan kade chi chinen kyawang di a China kade guspai dungne ta dungze piba makule ze rangchi chekai lu bachange Nancy Pelosi na Taiwan kade kyawang luze terai lu bachange de leize sale state media na marasam pogai ze danai ka pai ke ze kana damai tingi Nancy Pelosi na Taiwan kade kyawang lu bachange chuze live fire drill China kade guspai dungne remi romi songa kapde ga benai teu ka halibe duine longodi bedelo Taiwan kade tongulu ze pabam kacham kacham besruke reitura kadako ze penigu rem romi songa ze kapdeu go benai apo live fire drill kapdeu ga ze kapai ke ze snan tak mai changbe penigu rem ro kapdeu go lei ze sale Taiwan kade ne sa ze apo military drill ze United Nation go hindi te pangnei zaine penu kade ramlang plang cham cham ze kade te bege reitu gutse sungkling fuina ting humbiang fikirame nam kham ni de lei ze sale anui hai menone chira ile China kade na duina longodi bedeilo Taiwan kade ze penu kade keteleza pagai zabam de lei zai China kade go ze te pu President Xi Jinping na rangchi cha kai ze China kade na duina longodi bedeilo Taiwan kade kanang sangdia reitu gutse chi china sugut ku lei ze sale Global Time na marasam pogai ze China kade go spy dung na apo large scale military drill spy dung na reitura kada ko ze reitura patak tu ka li benai rem romi songa kapdeu ga be pachang ne reunification operation hang kada ko zabam gulei ze sale Chinese military experts spy deuge malam chi kami me pezine song zong ping ne sa ze lungang da berege China nai Taiwan kade go spy dung kai mak che ke che kangi gut pege hanai ka ke reitura patak tu ka li ga belu gumze reitu gut ranum ga de lei ze sale zai chuna China kade na duina longo di bedelo Taiwan kade tongulu ze military drill tet ke ze bambe bam srok che Taiwan kade go sungkling haramlang plang cham cham ze kade te belunga na lei ze sale Taiwan Defense Ministry na sa ze pnuina pnui kade ge reitura kada ko ze bam lugum ze bamgu lei kana reitu ni lei ba ga lei ze sale Reuters News Agency ge Taiwan kade go spy save Major General Chang Zong Sung na sa ze China kade go limbegri point na drone rame lonaria Taiwan kade go spy kyambia tingmui kun tas kui nai kun ta kroning ge limwang ze punina warning le de ga beto ze flare gimi kapkai ze terai delay ze sale Ukraine kade go ze de President Volodymyr Zelenskyy na rang ze pane China kade go ze de President Xi Jinping nai ke ketse doze de dam samgane le ze sale Ukraine President Volodymyr Zelenskyy na sa ze pane China kade go ze de President Xi Jinping do kyam gai ze China de ne kade mahange tun tu gaira ta to be ze nai lead to be get sakchi be political and economic influence mirame perege penusi to be ze te be lugumze chuna Russia kade ne Ukraine kade sugut se reitu ze bambe loida rahang rangai lo ze kyam gai gu le se sale ai ze Ukraine kade gu ze te President Volodymyr Zelenskyy du South China Morning Post ke interview hazungo ze man ze kampo bi hige sa ze pane Chinese kade gu ze te President Xi Jinping du mpoto gai ne ze bambe Russia ne Ukraine kade kana ke zing ka me dai ge reitu gut se sugut lu pachang ke mpoto gai ne ze bam de le kan ne chunaria changbe mpoto lak ze bam de le ze sale Zelenskyy ne sa ze China na Russia kade ne puina ke te ze bam lugum ze chunaria changbe China kade ne Russia kade gu ze te President Vladimir Putin ne Ukraine kade ke special military operation ze Russia spy dong du Ukraine nam di ramege reitu gut rasam hepet ka bege kasia bahang dam gai zai Russia kade du kya kai magri de le ze sale za Ukrainian kade gu ze te President Volodymyr Zelenskyy ne sa ze Russia kade ne Ukraine kade sugut se bambe kyuzi sro reitu gut se bambe zegene Ukraine civilian Zeme na chamingyu haichum zen kaisuna sai de le zai Ukraine kade gene lungze ba me Zeme na rame million kru na si pnuki solu ze kada me kade me pangbia te le ze sale zai President Volodymyr Zelenskyy ne sa ze apo rei zegene Ukraine kade the bread basket of the world kade rei de di hangya kate ko sagun thui te zamambe kade ne kade rei pemik madai hangya kate ko sa jiga mak je kade rei pemik madai ge zeize kame me we
petche bam dele je sale all tribal student union manipur hsum ne hill area committee du saje chuna tat kyo zabambe luk ro na manipur legislative assembly season ge manipur hill area edishi bill 2021 pastu gaira dora rang sige makche jing zabambe dolak le je sale all tribal student union manipur ne saje punuina chuna tat kyo zabambe luk ro na manipur legislative assembly season ge manipur hill area district council 6 amendment bill 2022 nai manipur hill area district council 7 amendment bill 2022 pastu gabe matu tu sedu phozet lagle jai dozet makule je sale jai all tribal student union manipur hsum ne manipur sorkri tage ke kanchi je ke je all tribal student union manipur gu executive mina haminge du police na tuite ni medu global lungem petka lo zarangai dele jai hsum ne manipur sorkri du ka syabang damgai je manipur government ne anui travel hazet me manipur ge lungjaba maramendu step mother treatment na ka telo zaba me dolak le jai hsum ne manipur sorkri du ke kanchi je ke zabambe tufui makta ne sorkri du sapche kating kang bamgu le je sale anui hai manane chigai ra ilei danai ka pai ke je kana damai ke hill area committee ne phugai be manipur hill area adc bill 2021 chuna ta ke zabambe lok ro kana manipur legislative assembly season ge pastu ge makpe je ne all tribal student union manipur hsum ne anui manipur hill area district line ge 24 hours sakdong sandu petkaise all tribal student union manipur gu body pemera memina hamnge president general secretary information and publicity forest and environment and tribunal du police na tuiten idele Justice Uday Umesh Lalit Chuna India Kde gu samrambaki hulang dilang bege samrambata tu zabampu senior most judge of the Supreme Court of India du wangra rebe Chief Justice of India India Kde gu samrambaki hulang dilang bege pepetu rahang phugai je Justice Uday Umesh Lalit ji chigai habe ta tu gai de leje sale Supreme Court of India gu official na marasam pogai je chuna India Kde gu samrambaki hulang dilang bege pepetu zabampu Chief Justice of India NV Ramanan ne jinai ka pai ke zeme dai bamai ke center government ta ke Justice Uday Umesh Lalit du pakle le ra bedele je hezi phugai be pe ke ga dele je sale marasam pogame ne sa Justice Uday Umesh Lalit ne ka pai ke je kai sna tingkum chang na jang kai kana ge lo dai skui Chief Justice of India India ka de gu samram be ki hulang dilang bege pe pe de be tabum te chugu dele je sale ai gina na mai gu marasam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele